Well, that the biggest loser tayo tatakit ongoing. It's a 4-month activity wherein dagitay participants tayo kat umayda nga agway binulan ma-monitor the weight da tapos adamo ti diet counseling nga kasama na di jay tapno ti kastakit improve the weights da and at present we have 60 participants, male and female. Idi last year kat female lang. So we have included, nagre-read na kita male. So we have included males, tata. And so we have a total of 60 participants. This is from 20 to 59 years old. And dapat na kita yung maipamonitor pero hindi na nag-register but we allow them. Tapno, kasi part of this program is for awareness among the capital employees and even outsiders who are willing to participate. Yeah. Ma'am, dating aktibidad iti opisina tayo, ma'am. Kaano iti nangrugi dati, ma'am? Nangrugi iti July deto. So July, August, September, October. So malpas to into October 15, parang ganon. So ito nga ma-determine tayon and usually we give their awards usually November or December na. Kasabay tatay gawad parangal awards tayong annual. Kasano gayam iti pa ng monitor tayo dagiti kilo dagiti nakipartisipar? We have requested from the Mariano Marcos Hospital for 2 registered nutritionist dietitians who do the monitoring. Iso nga umayda every time monthly detoy. So we started last July. So monthly da umay to monitor dagiti participants tayo. Anamat dagiti criteria tapno kasta ma'am kat mga bakda karating aktibidad mo? Umuna dapat makumpleto the DJ 4 months nga weighing. Yeah, monitoring and weighing nila para to complete DJ talaga nga required kasi required nga dapat upat. Tapos DJ kaadot ti malusda isupay ti may isang criteria tayo. So the higher the number of kilos lost, syempre dakkel ti chance namat nga mangatiw. So our dietitians and together with the PNAO staff will be deliberating after the last weighing sa October. Dapat ma-maintain na ma'am dati pa nagpapa. Actually, there are some nga fluctuate kaya medyo alanganin dan. But there are also some nga talaga na continuous yung decrease dagiti the candidates for detan. Dagiti mga atiwen kasi napintas ti nag-decrease da. Manumat ma'am iti manamnamang price na dati mga ati ma'am. Okay, wait lang ha. Yung prices namin is I think 17,000 yung first prize. Oo. Pababa DJ yan. We have top 5 female awardees and top 5 male awardees and then we have consolation prizes of 2,000 each na tig 10 na female and 10 na male category. So DJ nukwati ko basta yung number 1 natin is I believe is 17,000. Apay nga 17,000 ko na yun siguro hindi nagpa-flat sa 2010. Yeah. Kasi hindi nag-propose kami. parang kinulang doon sa total budget na i-propose. So we have to divide it para ma-accommodate DJ top 5. So, dahil tinagtindagan na 17,000.